الحديث الثاني حديث دي عن عمر جتام عمر توزر أمير المؤمنين رضي الله عنه أيضا كدي قال بينما نحن تمن تاونو من جلوس مدن جودي عند رسول الله نكو كان لا الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يندغو تم إذ طلع يلتي يلتي علينا يا رجل غركو شديد بياض الثياب تيدو راونو غول چونچي شديد سواد الشعر تيدو باولو غول سكندو لا يرى yi atake andare mo ha yi ata alayhi makko asaru safari batta yada ay ata ko koyde tuni ay ata ko fus wala ya arifu tahi kadi andama minna me haduna ya goto o ari hatta jalasa o tuli ila nabi takone la Allah sallallahu alaihi wasallam fasnada o jicci rukbatahi koppi makko di ila rukbatahi takko koppi ne laado din wa wada o wadi kaffahi ne be makko den ala fakidahi ka hori buse makko na ka hori buse ne laado de ka hori buse makko kanko wa qala o maki ya muhammad akhbirni bidang anil islam ko yete islam faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nela Allah maki très simple an olandi do ko yete islam al islam anta shahada kon seedi to la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah go watu qima salata nyinna julde didi watu uti zakata itta zakka tati wata sumu ramadana hora suma nay wata hujjul bayt hajjo ya kasudu kaaba joy ini sata'ata sahibi fere moyen e cellal e butto e holare ilahi ko yara e mayru sabila lawol joyi ko dido kala landi do sadaqata agongi ko gonga makko no woniri sen namar magi fa'ajibuna lahu min hawi o min ngalde makko sabuna yasaluhu himo landade ne la do saddi go himo gongi de makati kala fa akhbirni humpita anil iman fi ko ete iman kala ni la do maki don kadi ko piji jeego go an tu'mina billahi ko de gomdinta allah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir kom dina nyalande sakiti ndeng wa tu'min gum dina bil qadari koduri Allah khairihi ko moji kontong wa sharrihi ko boni kontong koduri ji di yiltondira dum do fo kala o jabi don kadi sadaqata gongi kala o wi fa akhbirni pitang anil ihsan ko yete moƴƴingol kala nela da maki don ko hunde wata repet anta abdullah ko ndere wata Allah moƴƴina dewangal ha ka annaka sikka yantarahu ida suti Allah hara ko yeso makko wonda gollude sabuna anda fa illam takun salata kitarawda sutima fa innahu kanko kanyu yaraka musutima qala fa akhbirni pita ani saat fi dargal qala nela admaki he don't know bal mas'ulu anha wonali landa don fi wonali landi do on wonali landa don fi dargal gal bi alam mi buri andude min sa'ili di landi bi mana landi landa do bura andude do qala wa fa akhbirni pita an amaratiha fi mandeji dargal di be wadi do amarataha kono ko ti on selli qala nelaado maki awa hino mande de antala dal amatu rabbataha konde kordo jibinta pullum firoji buyno no don no jeeyam nde goddo yidata e kordo mudum kordo makko on jibinana mo bobo andi haray kordo on jibini pullum parce que biddo pulloma on ko pulloma firo gonno yaari don hino yaari kadi aden fula musujo aden debbo dimo mo tawata andanda hore ma wona o kordo na o jeeyado o jibina bobo ara bobo biddo wona comportido ta ko nene mu yanganto dum una yoga wuppa tena yetta bidonji de reni konakiri do ya yango ranga findi yang haji bo ta bingingil hino jodi no yesu gol ballo mano yesu gol kanda e ko nandi tatay do andi madama nene makko yangani kemo de joni kanko so kanko wonti pullo nene makko wonti kordo makko diri waji fo no wodi andino dido fo wadi dido fo yama wa antara inde yata al hufata seppobe be wattaki pade al urata hulube al hufata be hippaki kufune al urata hulube be maraconci al alata seppobe be wattaki pade ri'a ashai aynobe dammi andirabe aynugol dammi be do yata tawaluna no adondira fil bulyani e darnugol etasiji building ji pentira dum karola dum kacae dum do kadi mi buri fellutude dum do kadi ama thumma talaqa refti o yehi wala bistu maliyan mi nyibi do ngokonni summa gala refti ne laado maki ya umar atadri hida andi manis sa'il ko bolandi do qultu minni allah wa rasuluhu alam kala ne laado makko andi qala ne laado maki fa innahu jibril ko jibril ni atakum himo ari on yuallimukum fi yo jannon o famina on dinakum dina mon kam ko landi do fop himo andi ko fi landagol fi andigol o hadis do kadi ko dalil hollugol mi harami mi do andi hunde ne kono ba harami do andi be anda no don haray no selli kam lando fi bembe anda don yo be andor
ɗum ɗo ko dalil muɗum rawahu muslim ko imam muslim ko filli hadise o e hino numéro téléphone ji ɗin toujours contact ji ɗin 628 60 53 09 664 même numéro 657 même numéro 631 même numéro email on ka facebook e ka youtube fo muɗum abdoulaye kala @gmail.com wallahu a'la wa a'lam